Itu didinya we tuh lalaki dah. Ki, ngomong tak katingali digawe di mana Di Bandung. Bandung. Kawan di Bandung Dagang belut. Jauh-jauh tuh saya di Bandung. Ada dagang belut di Bandung. Woi, siapa modal kebun aing ha? Bang, set, ampura bang, orang mulus bang Mang. Mulus ya, mantap mah ku aing sia di kebun aing ha. Mang mah kumasih teh, mulus bang, aduh, kacau mah ya. Olah. Hei, kata share ke mana goblok? Naon sih, Mang? Taina bajut. Terak ku tahin kudu dibawa. Aduh, ampun. Ah, Ki. Ini mah tai sia goblok. Beda bauna ge. Palingan bae deh. Ya kalau benar ya. Mingit wajib ya. Ada.